Semesta Johar ke senam ko artinya na bol ko sagun dalam Johar ar tenda pura situng ka एकदम वल्ला मेरे जब फूल लेता ना फूल को मैं तलोड़ चबान तल थोड़ा के लोड़ा करना अरे समुद्र में थोड़ा के लोड़ा और tenda pura situng ka muter mana golong kemudian dulu kan nimba jawab na jangan ada yang natang छोटो kan jom lagi na alu semesta teki alu mau cek alu kule cek alu kan teki alu ara alu kan ara alu jom lagi nih setar nasta itu no setar no lagi utama jeruk kan ori kuna jom lagi jom katanya lan ngetar pur nyal kat jom doang pura jom tadi nyal dong jom tadi aku percaya katen jom kur katen na orhiu ar jom namun cetak gina tenya mui kan hola Mongolbar hat na kiru bica Mongolbar hat na alu tiki alu doang ara alu tiki alu kan ya tenya tiki kia lah aku percaya katen jom Nah, pe jom kena na. Nhà cô nhâm sát đó. Mít ngọt chả. Dan orang menak ya, berarti masalah kan harus bagi kita. Yang penting jom kan, ini jom amat. Upon nyawa jom ada, ini. Udah nyawa jom. Ada ini kan, ada banjong. Ini gitu. Ini zaman tu, ini ke bari yang tangan sana, orang sana jom ke kelat, hari nak kerja jam tang bari jom ke sana, ini jam tu bagawan. Bagaimana magawi kan dia ada menkan harus kerja masuk arko. Itu nak kawan ku jom, itu ku jom makan, itu harus makan dah. Jom coba kak kini tu. Nah, but no sarai kan enggak sarai kan. Tanya kan dia harus jom kiakin. Harus dakka jom, dakka. No jatin kali ya, lah niat babi ya. Dakka barang kan kita. Jom juga, apa? Mantap kan. Nongka ke blog se continue tanpa cerita kayu katanya. Orang kasih saja pura saja huina. Har kasih layu lagi nanti nongka saja katanya. Delapnya kan tanpa har tuh nombanya mah selalu delapan tapi kan.
पोलीस ते खोली कसं आपण सोळे निग्रो का नहीं